U Centar bezbednosti Bijelo Polje u ponedeljak je na informativni razgovor u svojstvu građanina pozvan protojerej Stavrofor Siniša Janković, paroha Zatonsko-Brzavski Ivanjski, zbog auto litije koja je u nedelju održana na relaciji Berane-Bijelo Polje, saopštila je mitropolija Crnogorsko-Primorska. Litija je, kako se navodi, održana povodom slave grada i Bjelopoljskog hrama svetih apostola Petra i Pavla i tokom skupa nisu prekršene zdravstvene mere koje je propisalo Crnogorsko nacionalno koordinaciono telo za zarazne bolesti. Janković je u izjavi datoj službeniku Centra bezbednosti Bijelo Polje rekao da je za auto litiju koja je krenula iz Berana ka Bijelom Polju saznao preko društvenih mreža, te da je i sam, budući svešteno lice, krenuo ka crkvi svetih apostola Petra i Pavla, ali je zaustavljen u mestu Rakonja, saopštila je mitropolija Crnogorsko-Primorska na svom sajtu. Dodaje se da je od službenika policije Janković tražio pismeno ovlašćenje kojim se od nadležnih organa zabranjuje kretanje, ali ga nije dobio. Sveštenik Janković smatra da je tim činom prekršeno osnovno ljudsko pravo o slobodi kretanja zagarantovano Ustavom Crne Gore i Konvencijom o zaštiti ljudskih prava i slobode kretanja. On kaže da su ljudi koji su samoinicijativno krenuli ka hramu svetih apostola Petra i Pavla samo želeli da, poštujući mere nacionalnog koordinacionog tela i ne izlazeći iz svojih automobila, obeleže slavu hrama i grada, jer im zbog epidemiološke situacije nije omogućeno da prisustvuju službama. To im, međutim, kako je dodao, nije bilo dozvoljeno. Prema mišljenju Zatonskog paroha, uprava policije prekršila Ustav Crne Gore i dovela u pitanje zdravlje građana. Još jednom napominje da nije organizovao niti pozivao ikoga da mu se pridruži, te da ničim nije prekršio mere nacionalnog koordinacionog tela, niti ugrozio živote i zdravlje ljudi. Nakon što je protojerej Stavrofor Siniša Janković posle 2,5-časovnog zadržavanja napustio Centar bezbednosti Bijelo Polje, na informativni razgovor je pozvan i sveštenik Milosav Jovanović, paroh Bjelopoljski, navela je mitropolija Crnogorsko-Primorska.